Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah syai'ralun yang bahagia Bandung. Sehat bila Allah. Semoga Allah melindung podeh Bandung. Udah kena bahas teman. Jadi nalun kalon bak berita sonam Abia ni yung taboh video ke Abia ni. Yung taboh video ditujukan ke Abia ni. Jadi pakon Abia ni takit. Pulakit Abia ni. Yan Abia ni yan kon takit pulain. Yan takit riba. Yan takit riba bin corona. Nyolun harapkan kepada doktor yang di rumah sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Jadi lun harapkan kepada doktor yang jika Abia jini mutamah parah lom sakit, jadi yang Abia jini yang hana suah terimong bak rumah sakit Zainal Abidin. Karena video yang kalih diselenggarakan, yang kalih terbit legotnya gehun ke awak doktor-doktor yang di rumah sakit Zainal Abidin. Gejak pegah gop Wahabi. Macam gejak tuduh gop. Yang namun lih fitnah lagi yang ke gop. Ternyata mendapatkan bukti dari Maha Guru gigotnya. Yang dari Abu Mudi Mesra, Abu Mudi Mesra berarti yang positif corona. Jadi leh takun ke gop Wahabi, leh takun ke gop berangkapu kalau lun pegah orang bak video. Tuan Inohat han gejut tangani, han gejut ungkapkan dan han gejut pegot saboh video. Yang saboh pengakuan kesilapan gotnya. Yang kenyan tanda-tanda tengku-tengku jahiliah dum. Memang kon mutapegah rata-rata memang menyoanu murid. Anu murid dasar dari Tengku Hasanon. Si kurung ploh 8% pelte penebar fitnah dum. Jadi nyo si gotu lon himbaukan kepada doktor-doktor yang bekerja di rumah sakit Zainal Abidin. Jika Abia jini sakit mutamah parah menyodiba ubanda Aceh pula hana payah terimong. Hana payah terimong yuba ke gedih Medan ataupun Malaysia gedih. Nyo yang boleh lun pesampo hai sedram dua. Jadi harus bertanggung jawab. Baik meda jak lafazkan laju video khun ke gop pepe yang galak. Tuduh gop PKI, tuduh gop nyo, tuduh gop Wahabi bermacam-macam. Pun aja lah lun pegah apa. Pun lun tebar fitnah pehana. Nyo tolong yu pesampo tiap. Yang bak-bak anak murid Abu Mudi Mesra. Baik yang na carong, pegot peng bak YouTube. Yang pegot peng bak iklan. Pegot peng thot proposal. Yang Abia jenis yang kon sakit pulain cedera yang bahagia lun pegah ada nutuna lun berangkap wujud. Yang sakit riba. Yang sakit Abia jenis yang sakit riba. Berangkap wujud na pegah lun hana pupu dan pegah lun antek PKI bayaran kafe hana pupu. Lun terimong. Yang sakit riba Abia jenis. Yang berusaha kalih musibah hana ge. Yang karena hana geriza li Allah. Hana geriza hana gotnya. Raya bak gotnya. Karena apa kau lun pegah? Karena Abia jenis yang urung tepu hukum. Yang dah jadi dalam gedepu hukum sebalik jih membalik fakta hukum. Yang berperti tengku-tengku megade dum. Tengku-tengku mekat ayat Allah, tengku-tengku fai hadis Nabi, yang keperti tengku-tengkunya. Jadi yang sigotu lun pesampo dalam videonyo, lun harapkan kepada doktor yang kerja bak Zainal rumah sakit Zainal Abidin. Abia jenis yang hana payah terimong jika hana dilaki MA bak urung drone sedram tua. Yang karena kenyataan dijak kun kegop berangkapu Wahabi. Tengku-tengku iklan duman. Pulite tengku iklan. Tengku pegot peng bak YouTube. Tengku pegot peng bak vlog jih.
Yang keperti dengku mengadai dumino mengkat ayat Allah. Publonan anu yatim, publonan fakir miskin. Ada pu berdumbut inoi. Hana pu ya apa dengku drog. Ada bersekian puluh ribu jut anak murid guna. Hana pu coba-coba. Utut telur ngon abusiknya. Kaji jak minta ayu kesalahan abusik barang kapat jut jak minta ayu kesalahan abusik. Hana pu. Nyo yang pelelun pu sampau. Saboh video kabu kabia jini. Petanggung jawab dalam tuan inohat kan je leh. Katrep kalun pegah lun yu petanggung jawab ba abia jini nyanyan ino pegrasa ka sakit ke kan. Maka menyo jino berat sakit hana payah bau benda. Hana payah bau benda penyakitnya na. Yang penyakit riba. Yang penyakit riba menjampu dengan corona, kadang cik corona, kadang cik jak test corona, kadang cik positif. Karenanya urung tebar fitnah ya urung khung kegop yang kengkon. Yang hana-hana khun kegop. Tengku pajuh riba dum kelih lagu alun pegah. Ya, carong-carong memang tengku pajuh riba carong dah ba mendakwah. Yang buka kitab peduk video live ke yang apa tujuannya? Kita nyong tiap ba abia. Kita nyong tiap ba tengku yang ka peduk video live yang pernah harum pajuh pengen pernah. Ilong ada nak pegah lon jit lon awak pajuh peng thot YouTube. Ilong bermentah darahku. Golong pernah ku rasakan peng YouTube-nya. Dan YouTube-nya kena talun. Ya, nyolun pegah laju. Baik ni tuduh lun yang kengkol lun awak pegak peng ku hina ulama ku awak pegak peng ta YouTube piuh-piuh le. Bermuntah darah menyonalun pajuh peng ta YouTube. Yang keperti tengku yang buat vlog ino ya. Yang keperti tengku iklannya yang pegak peng kolon. Kolon yang pegak peng ba YouTube baik salah-salah. Bahkan video lun yang segoh lam hotel lun pegak video live 5 minit kena ba YouTube gopi. Kalau yang peng ba YouTube salah-salah bah. Jadi nyo yang pelelun pesampo kepada cedera lun. You petanggung jawab ba abia jini. Ya, you petanggung jawab tiap menancit ada ba gureg ba tengku sanon. Tuan ino hat hai so mempertanggungjawabkan cedera tua. Mampu terpegah demang. Ada pegah yang ing tenak mama ti tenak ayah tu. Yang setuju lun golong pernah lun tebar fitnah pu yang lun caci maki. Yang lun caci maki ke urung zalimnya. Golong pernah lun tebar fitnah kenyataan Bandung pu yang lun pegah. Pu ke yang lun pegah yang ke ulama maupun ke pemerintahan kenyataan pu yang lun pegah kon tebar fitnah. Ya dak pegah le urung drone barang kapu yang namun urung drone hana nutri yang toh